पाउगी थोरम सब यादरी ख्वाई पुनः पुराज खुमुसम तराम लोग चपगलोन खुरमजरी औजिंगसी फोंबा हुयेलम पाउ पाउ चेदगी लोग चपमरोय पाउ सिंह मियामदा पाउदम जरी औजिंगसी ओइबा मरोय पाउ सिंह कामजोंगदा कोब्रा यौद्रिब्रा ससत पीएस न कोनबा कुकी अमसु नगागी खुल अहुंगी युम कुथा रोम मई थादोकलम खुंजा सिंह एआरदा थाजब वाले आईआरबी गुंबा न्यूट्रेन फोर्स थंबियो एमएलए लेशियो सेक्यूरिटी कन्वॉय मसिंग हंथबा अमसुंग निमित खुदिंगी थमदबना इम्फाल द पोसै पुसिलकदब ट्रक सिंग जिरीबामदा nganam namle ngarang July 2023 कन्वॉय अनि न तोंगान तोंगान पोसै हाप ट्रक चहुंगा फुद्राग मापन पुथोरखरे जिरीबामदा लोडे ट्रक समगा गी मथक त फायदुना लेरकलबसु ngasiगी वनदी कन्वॉय अमखतमक थौरांग तौरे मणिपुर सेंसस की ममांग एनआरसी अपडेट तौबियु हाइना लूप तरा मरीना गवर्नर तक्सिनख्रे मणिपुर बुतुंग कोइना फन्नबगिदमक ngasi अफब थबक तौसी डॉक्टर केएच लोकेल कांग्रेस ना नेशनल डॉक्टर्स डे की थोरम पांगथोखरे नुपी अमगी फुमथरबा हक्सांग उमंग थौरी यान्दुना लेरमले फयेंगदगिसु पामबैना लुसिंगबा यूएलएल की केदर सिंह होंगदोखरे अरोनिंग थौ सनरिक सनिंग खोंबी लैमरेन खांगपोपी लाइबुंगद मायोलगी अवेयरनेस पांगथोखरे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की टेम्पररी सेंटर होम सिंगद संगफम लौरखिबा मियामा मसा समंगारोंगी बायोमेट्रिक ड्राइव चथखरे मखुद अमसुंग ममित पुल्लगा हालंब मियोय दुगी हक्सांग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तौरे क्लेम तौरद्रबदी डिस्पोज तौरगनी चांदेनदगी नुपी अमा मिजोरामदा लुपा क्रोर 1.13 गी हेरोइन कोनन फारे तमेंगलोंदगी नुपी अनि कसाद लुपा क्रोर मापनगा 10.5 रोंगी हेरोइन अमसुंग याबा टेबलेट का कोनन फारे लेबाक सिनब थुंगना सयोल अमा सुबना चथगदब बन महासोप मणिपुर की तोंगा तोंगा मफम कयादा हौदोखरे कमर्शियल एलपीजी की ममल लुपा 134.50 जेट फ्यूल की ममल लीटर लुपा 5 हंथकरे पाकिस्तान दा ट्यूशन सेंटर अमगी युमथक किंथरपदगी महिरोय ताराग मरी सीखरे साउथ अफ्रीका दा इलीगल इमिग्रेंट सिंग चतख्रो हाइना खुंजंग संगसिनख्रे असम दा लोफम हेक्टर 3,495 इसिंग थुमजिनख्रे लोइनना वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 फ्रांस ने स्वीडन बु पांजल अहुम सिनोदा थोइख्रे अदुगा युम्बु मेक्सिको ना इक्वाडोर थोइदुना राउंड ऑफ 16 चंख्रे हेरिकेन की आथेंग पांजल अनि न इंग्लैंड माई पाखरे माई पापी मेमोरियल होमीस एफसी मैरा फुटबॉल माई पाखरे सानरोय कोचिंग तरानो तुन पुनिंग थवटखरे PRY ए खुंद्राकपम न पॉइंट 19 फंगलगा टीम चैंपियन ओइखरे ओजि मखा ताब मरोय पाउसिंग पिजरी कामजोंगदा कोब्रा यौद्रिब्रा ससत पीएस न कोनबा कुकी अमसु नगागी खुल अहुंगी युम कुथा रोमई थादोकलमले ओजि मखा ताब पाउ पिजरी मणिपुर अमसुंग यूनियन लेंगा की होम मिनिस्ट्री न मणिपुर लेप्तन थोलिबा थोनिंगदब थौदोकसिंग थोंदनबा अमसुंग मरालेबा मियोइसिंग फागतपद मांजिन थानबुदमक सीआरपीएफ की अखनब कमांडो यूनिट कोब्रा की पर्सनल सिंग थाजिलक्तुन कोमिंग ऑपरेशन यावना लोइन ऑर्डर ngakpada सिजिनरकलबसु म्यांमारगा ngमखै ताइनना लेबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की ससार पुलिस स्टेशन न कोनबा कुकी अमसुंग नागा खुलसिंगददि कोब्रा यरुक्तबदगी ओइगद्रा फुरुप अनेगी खुल अहुंगी युम कुंथ्रा रोम मई थादोकलमले थौदोसी मतांग पाउसेसिन फंग पुलिस की पाउद युमफम ओइब रिपोर्ट हाई ngasi नुमियुंग ममांगदगी हौदना नुमियुंग मतुंग फावद खुसु खुलाई मतिकसाना पाइबा मियोय सिंगना ससार पीएस दगी अवांगनु पोक्ता किलोमीटर 95 रोम लामना इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर 113 नकनना लेरिबा फाइमोल कुकी खुलदे एटेक चथरखिबनी एटेक असिदा खुल असिदा लेबा चर्च अमखंगनतना युम 15 रोम मईना तुमना थादोकलमनि हारी रेवेन्यू रिकॉर्ड की मतुंग इनदी खुल असिदा युम कुंथ्रागा निट्रोय रोम लई हारी अदुबु ngasi मई थादोलमलबा मतुंग द मई चाक्तबा युम अमता लेहौद्रे हारी कुकी खुल असिदा थौदोसी थोखरबा मतुंग मसिगी लमन खुमलकपा मानबा थौदोकता ngasi नुंथिन पुंग अमगा मिनिट 95 रोम तारकपदा पुलिस स्टेशन असिमंगना कोलिबा संकालोक अमसुंग हुइनिंग थाना हाइना खंगनबा नगागी खुल अनिदा म्यांमार रोमदगी संगसिलकपनि थाजबा केनेबी की केदर सिंह खुल अनिमकी युम 15 रोम मई थादोकलमले हारी
थौदोक असिदा संकालोक खुलगी युम तरेट तुमना साखरे अदुगा युम तरेट निपाल लोमना मई मुथत्तुना कलहौरे युमनिंग थाना खुलगिना युम तरेट लोम मई थादोलमने हारी पनबे याबदी फाइमोन खुकी खुल असि ममांग थोखिबा थौदोकसिन मरम मोरदुना खुल असि खुंजासिंग ngамखै परेंगी आईसी खुलदा लेबा 13 आसाम राइफल्स की कैंपस ता संगफम लौदुना लेरकपदगी ngasi थौदोक असि थोखिए मतमदा खुल असि खुंजा अमता लेखिदबना असोपन यावखिदे हारी थौदोक थोफम द कामदोंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस यावना ससात पीएस की टीम चंगदुना यंगसिनखरे अमरोम द डिस्ट्रिक्ट असि पुंगयार एसि एमएलए लेसियो कैसिंगना ngамखै परिंग द लेबा तांखुलगी खुलसिंग द असिगु मकलगी अटैक सथरगलिबासी अकनो मोंग द यानिंग द फोंदोखरे तांखुलगी खुलसिंग असि म्यांमारगी केने बी अमसुंग पीडीएफ की कैम सिंग मायोकना लेबने हारी ngasi थौदोक द नगागी युम 12 यावना अपिक कैथेलगी सरुकसिंग म्यांमारदगी संगसिलकपा केने बिगी केडर सिंग मई थादोकलमने हानसु फोंदोखि थौदो असिगी मतंगदा एमएलए ना यानिंगदब वाफम सिंग फोंदोरले हाइबा ताबदगी पाउसी असिना ngasi नुमिदांग पुंग 3:9 लोम तारकपदा एमएलए ग वारी साननबा टेलीफोन तौरुबदा माकी मोबाइल फोन स्विच ऑफ तौरगा लेरमखि हौखिबा मे थादसु नमली वांगली अमसुंग चोरो खुलदा केने बी पीडीएफ की केडर सिंग नाकनबे अटैक सथरम खरबनी खुलसिंग असि खुंजासिंग असम राइफल्स ता थाजब थमद्रे लोइनना स्टेट लेंगाना न्यूट्रन फोर्स ओरिबा आरबी नत्रगा तोप सिक्योरिटी एजेंसी सिंग थमनिंगे हाइबगी वाफम सु फोंदोखि सिक्योरिटी कंबोय मसिंग हंथबा अमसु नुमित खुदिंगी थमदबना इम्फाल द पोसे पुसिलकदब ट्रक सिंग जिरिबाम द nganam namle ngarang July 2013 कंबोय अनि न तोंगान तोंगान पोसे हाप ट्रक चहुंगा फुद्रागा मापन पुथोरखरे जिरिबाम द लोडेड ट्रक चामंगा की मथक फायदुना लेरक्लबसुंग असिगी ओइनदी कन्वोय अमखक्तमक थौरांग तौरे हौजी हुयेन ब्यूरोदगी लोबिरसी मणिपुर मियाम की लाइफ लाइन ओरिबा नेशनल हाईवे अनि NH2 इम्फाल दिमापुर अमसुंग NH37 इम्फाल जिरिबाम लंबी दा हौजिंबकी ओइना कनागुम फुरु अमतगे सेसो सिंगना इकोनॉमिक ब्लॉकेट बन टोटल शटडाउन सिंगबगी खोंजंग चंगसिन बलेत्रबसु ममांग थागी तरादा सीन फंखिबा नागामिसम तरुकी मिहात की मायुक्त फुरु असिगी मियोय सिंगना खुंदाबा मफम सिंगना इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग चंगसिलकपना NH2 अमसुंग महौसागुमना सिक्योरिटी यावरबसु चथोक चसिंगी खुदोंग चाबा लेट्रिंगी चेरक्ते इम्फाल जिरिबाम लंबी परिंगदना लेंगान गारी गारी सिंग ngak senggadab kanboi masing hanthalakpa amasung numit khudingi kanboi gi thorang tawraktabana jiribam da pochai pubatra kaya nganam namduna leire thaudo sigi matang da ngasi numidang pung 9 taramdai jiribam police na pausi asina telephone tawduna hanglubada ngasi July 2013 tadi tungan ba CRPF ki company ani ki personnel singbu assistant commandant amana amamamna lusingduna kanboi ani na jiribam dagi imphal phawgi marakta ngak singduna tungan ba pochai puba truck sing puthokre haiba tare ngasigi oina kanboi ani na truck sing puthokraba matungda wari sanakhiba ngasi numidang pungpham phawbada jiribam ni imphal tamna pochai puruga charkadaba truck kaya su phaiduna leiribagi haiduna hangnubada loaded truck chamanga gi mathakta oigani harki jiribam police ki official asina pauchi asida makhata na phongdorupada LPG bullet truck singdi jiribam police na numidangi matamda Assam romda changchinduna lamida panduna lerposing hek ngak senduna jiribam tamna pusilapagi thabak chatharakli thabak asi hanadi tawramde aduga imphal tamna LPG purkadaba bullet truck sing asi Assam police na ngak senbiba natraga thenbirakpagi thabak lokhalaktabani na miyamgi yengladuna jiribam police na thabak asi chathaba hawrpani harki पाखुम असिदगी पाउसी असिना यामलबा ट्रकसिंग असि जिरिबाम पुलिस की जुरिडिक्शन मनुंगदा खक्तर लेबा ओइगद्रा नत्रगना जिरिबाम की अरोइबा गेट की वामदा असम की सरुकता जिरिगातगिना फुलेर टोन फावबगी मरकतना जिरिबाम तमना संगसिलकदबा लोडे ट्रक कयामु लेरिबगी हानांकी वांग असिगी पाखुमदना जिरिबाम PS की जुरिडिक्शन वांग ओरिबा असम की सरुकता पंदुना लेरकपा गारिगी मसिंगसु जिरिबाम द पल्लिबा असिगा चौरांग मानगनी हरकी अमरोमदा पाउसी एसन ऑल मणिपुर पेट्रोलियम टैंकर्स एंड ड्राइवर्स यूनियन की संगनारबा मियो एमदा हंगलोबदा जिरिबाम जौसिलप ngamdana जिरिगातगी हौरगा असम लोमदा चलिबा किलोमीटर 19 लोम सांगबा लंबी की सरुकते इम्फाल यौरकदबा ट्रक मयाम पल्ली हाइदुना फोंदोरखी
जिरीबाम पुलिस यूनियन रिपोर्ट लौरब पाउसी फंगबली खुलमना हाई कन्बोय अनेगी मनुंगदा अहानब कन्बोयना इम्फाल की दमक ngak सेंदुना पुरखिबा लोडेड ट्रक सिंगी मनुंगदा एलपीजी निफुगनी थोय पेट्रोल कुनगनी थोय डीजल कुनग तरे तोंगान तोंगान बा पोसै पुबा तरा माथोय एटीएफ अमा सीमेंट तरा मंगा मेडिसिन अहुम ट्रांसपोर्ट तरे पाइप मंगा चिकन फीट अमा तैयार अनि शैम्पू अमा आलू अनि तिलौ अमा चीनी अनि फ्लाई अमा बिटुमेन अमा विशाल अमा थुम अमा बेटेल नट अमन चिंब यावरगा पुनल लोडेड ट्रक चाम यांखैनी हायरी तोंगान तोंगान बा सीआरपीएफ की कन्बोयनी न जिरीबामदगी ngasi ayu imphal tamna ngak senduna purukiba loaded truck sing asi ngasi numidang warom Tamilong gi district nungba da thungduna ing lekre hayeng ayu pung taru ka makhai tarak pati CRPF ki convoy sing ngasi ngak senduna imphal tamna purkani hari nakala morom da imphal tamna tongan tongan ba posai sing purung na bugi damak sangsi laglaba matung jirika jiribam da panduna lerakliba loaded truck sing gi mai dagi di laingana numit khodingi convoy masing hengana thaurang tobiduna yari makai lambi lamkhang da लोडेड ट्रक सिंग फायदुना लेतन होना हनिंगी लंबी लमखांग पंदुना लेरकपना ड्राइवर अमसुंग हैंडीमैन सिंगना खुदोंथीबा थौदों मायोंगनरकद्रा हाइना मिपाइबा फावबदा नतना मखोइना पुरकलिबा पोसै सिंग पट पुमदुना मांखिगद्रा नत्रगा हुरान चिंथी तौदुना लौबी खिगद्रा हाइबगी सिंगबसु लेरे हाइरी होजि मखा ताबा पाव पिजरी हुये लंपाव पाबिरिबि सिंगदा वारु बिदना बहाइजबा मणिपुर की हौजी ओरिबा लो एंड ऑर्डर की फिल्म मसी फगलप लेतबना मरु ओने स्टेट असि लाइफ लाइन ओरिबा NH 37 इम्फाल जिरीबाम अमसुंग NH 2 इम्फाल दिमापुर लंबी द फ्री मूवमेंट तौबा यादना लेरकलिंगैदा हाईवे अनि सिद लंबी नमथबा लेन स्लाइन सिंग बथोरपगा लोइनना इम्फाल जिरीबाम लंबी परिंग दे इम्फाल तमना पोसै सिंग पुसिलगदब ट्रक सिंग एस्कोर्ट तौनबा कन्बोय मसिंग सु हंतरकबा मसु नुमित खुदिंगी लेरक्तबना मरम वर्दुना पाउसी असि नंबदा सिनरिबा न्यूज प्रिंट अमसुंग तंगाई फदना संगबा अतै मटेरियल सिंग मतम चाना ऑर्डर तौदुना पुसिलकना बहोनरबसु मणिपुर योक्सिलकपा ngamdana हाईवे अनिमुक्त पाउसी असिगी न्यूज प्रिंट अमसुंग अतै मटेरियल यावबा ट्रक अहुम पंदुना लेरे मरम सिंग असिना हाईवे अनिमुक्त पल्लिबा पाउसी असिगी न्यूज प्रिंट अमसुंग तंगाई फदबा मटेरियल सिंग इम्फाल यौरक्त्रिबा फावबदी नुमित खरनी खक्तगी ओइना मियामदा ई पाव यौहनजरकलिबा पाउसी असिगी लमाई मसिंग कक्थरगा लमाई निपान द फोंगदबा यादबगी फिबम मायोकनरकले हाईवे अनिमक्ता पल्लिबा पाउसी असिगी ट्रक अहुमना इम्फाल हे यौरपगा मौसागुना मियामदा लमाई मसिंग सुना ई पाव यौहनजगनी खुदोंग चादबा असिमकिदमक पाउसी असिबु पाबिरिबा इरेचा पुनमना यारो वारुबिगनु हाइजरी एडिटर हुये लंपाव ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन हौजी मखा ताबा पाव पिजरी मणिपुर द सेंसस की ममांग द NRC अपडेट तौबिवाना लुप तारा मरीना गवर्नर द तक्सिनखरे लेबासिगी ओइना सेंसस लिसिंगनी कुनगतरे की मनुंग सन मणिपुर द सुथा खरगी मनुंग द सोइदना हौरगदबा मिकोक थिबगी थबा सिगी मांगोइना स्टेट असिदा NRC हाना अपडेट तहनबियो हाना लुप तारा मरीना लोक भवन द चंगदुना गवर्नर उनदुना तक्सिनखरे दिमान असी तक्सिलदुना ngasi ayuk pung 13 minute 30 tarpadagi hauraga pung amarom subna lok bhavan da 13 CSO kanglipaki commissioner N Santana lusingba mihun nipana governor ga wari sanaki lok bhavan da gi thoraglaba matung da CSO sing asigi commissioner N Santana paumi sing da hai luk 13 na miyam ga loine na Manipur da census pangthok tringai da NRC han update tawbiyo haiba campaign gi manung sanna mari lenaba academic document sing amadi miyamna lup tara marida sinarkhiba sing puduna lenga ka wari sanabagi manung sana chief minister amasung home minister han unakhre ngasina pon kharada yumpham moraga governor ga unakhibani maruina Manipur da leirbe isu mayam sina marum moraga tangai mak phadana NRC updation tawba mathau tai census tahudrabade haina governor na wari hawdorokpada lup tara marigi makai dagi thamkhibasi original Indian citizen mayam yauraga delimitation tawse haibasini census tawba matamda pre condition haibadi NRC tawgani habigi condition Indian citizen asengba khandukani haibagi condition amadi census tawba matamda foreigner mayam ama yausilalaga maduna Manipur gi oiba asengba demographic data amani hairakpa yadaba mawongda lainga ka understanding leminarga makha sathabasi
NRC amadi foreigner khandokpagi issue amadi electoral roll dagi Manipur lenga natraga India lenga ki phangliba sakthung sing foreigner sing da phanganbagi amadi makhoigi oiba akangnaba masing kayano haibadu khangdonaba honabagi step sing lokhat minaragani thabak tawbada nungaigani Manipur ki demographic sense asi study tawraba matungda Manipur ki asengba yellow mi natraga asengba Indian citizen sing khandokpa yaba formula asi NRC natana atopa formula lete maram asina Manipur da lairiba population commission asi matang matamgi matungina athu matamda hingadhanaba governor da taksilamki high level demographic change haina center na thokiba gazette notification da Manipur da ki population commission asi nominee oine yahon ba yana ba natraga study taw matamda Manipur population commission ga khusam na thabak taw ba yana ba khudong chaba ama lehna ba governor da thodang lobiu haiba wafam su thamki Thasigi manga da lup tara marigi miut kambu ama Delhi da satkani maduna union home secretary amadi high level committee demographic CNC chairman amadi RGI na singba makok thongba kaya unarga Manipur census namduna taruke khanba matamda NRC gi amadi foreigner khandokpagi marakta original Indian gi masing kaya asi khandokpagi sapchana understanding precondition oina thandriba phawbodi census tawdanaba governor da taksilamki Delhi da makok thongmasing unabada su haijaramgi haki masida governor na Delhi da high level gi makok thongmasing unabada Manipur miyam amadi yellow proof singi waroisin ama puragna bohonabada mateng oina ba sagotkani haina su phongdorai loinana haujik leiriba issue singda furup naiba mawongda khana chainaba tholiba mayam si kumja lising ani kun ga humdo degi hauraga ngasi phawa tholiba irang mayam sigi CBI amadi NI na lokhat pa kesing khumang saksinna sangsin biraga leibak sigi leiriba isilina mayam si punna himinaba yanaba logi oiba khongthang sing mapung phana lokhalaga di irang sikhara tharagadra haina governor gi mafamda thamlamki hairi Manipur butung koina phanabagi damang ngasi afaba thabak tawsi Dr. KS Loken Congress na National Doctors Day gi thorum panthokre Manipur butung koina afaba state ama hoinabagi damag aikhoina ngasi afaba thabak tawrosi haina hanagi minister amasung Congress lusingwa Dr. Khwairapam Loken phongdokre wafam asing asi MPCG ki Dr. Sel na sinduna uripok khosnam laikai community hall da National Doctors Day lisingani kunga taru pangtopagi thorom da saru yaduna man phongdokkibani Mitei society Susampur da athingba pirakanu Mitei society Susampur gi president and thoiba amasung general secretary and Ramesh ki cherora mada society asi chai kayagi mamangda gi ngasi phawba Susampur gi Mitei singidama angamba thakta mating panali lubachi chai umfuga mapan suraba amasung register tawraba independent parent body amani harduna lubasigi activity da social media da kanaguma lub amana thingba manba why si nergliba si masigi hak laiti society asina makhata na angamba thakta miyang mi thabak tawkhigani karigumba thingba yet papirak labadi masigi tekchak masa na pugadabani haire nupi amagi phumtharaba hakchang umungda thauri anduna leiramle ngasi nungthin pung 3:30 tarakpada Sengmai PST jurisdiction manung chaliba khulkhul maning chingja pupi umangda nupi amagi phumtharaba hakchang thauri anduna leiramle mafam aduda nupi ama thauri anduna siri haibasi mamang thagi ahan masayolda mafam aduda loklei yaiponna singba thiba changluba nupa macha kharana thengnar khrabani adubu ngasi nungthin khakta Sengmai police na sangsinduna lautharubani hairi laikhidraba nupi adugi makhong mayada nupi gi bag ama leiramki bag adugi manungda mobile phone ama yauramba loina phone asida nupi amana tungon thotuna lepagi DP display picture amasu yaurumki hari hakchang adu post mortem examination tawna barims ki material sangda thamkre mobile phone adu de yauramba DP matungina mahak khurkhul Waikhong da mayum pan kibi thoksom Anjali chahi kunga manga apopa TS lukoi kaubi ama oigani thajanari thaudo asi ma mathanda thauri yanduna sijabra natraga min hatok piraba matungna thauri yasin birambra haibadudi khangba ngamdri phayengdagi su pamaina lusingba UNL ki kedar sing hongdokre Imphal East ki nongsumda leiramba pamaina lusingba ULF ki PLA MPA ki kedar singbu waru nanglu thoknarabasu
ngarang security force na tear gas amasung spore bomb na singba kaptuna athingba pirakpa khunja singbu tangkhairaba matungda hongdohalaba matung ngasi na phayeng singda leiramba larluba sigi kedra sing hongdohanduna makogi mauta 5 MR amasung 10 IRB gi passing oina thamkhre hairi aroning thau sanarik chaning khombi leimaren khangpokki laibungda mayolgi awareness pangthokre mathang chai angan masarukta pangthokpam tholiba manipur gi tarawumde suba legislative assembly mikhal gi mangoina na miyam da democracy amasung mikhal aibasi karinu haiba yauna miyam na lengalon makhal asigi amadi mikhal da kari karamba thaudang lagoda gi aibagi pandam da manipur youth league mayon na tongan ba mafam sing da politics anawa langon gi vote haibagi makhada sathar khiba miyam ga punna wakhan tamina ba tharung gi makha tarakpada ngasi nungthin nepra company mayai lekai gi aroning thau sanarik chaning khom Leimarel Khangpokki Laibungda mass awareness campaign pangthokre hoji makhata maroi pau sing amuk pijari Kamjong district ki temporary center home singda changna pham lorokhiba miyama macha samanga rongi biometric drive chathakre Union Langana leba sigi ngamkhai section ngak senaba amasung leba sigi phibum kahandanabagi damak lokalapa thorangi manungsan Kamjong district ta hangba temporary shelter home sing the changna phum loro liba miyama macha samnga rongi biometric drive chataba hokre haina paugi agency amana report torokli report asina hai drive asi manipur lenga ki maikadagi off road anchor gi phase 2 gi makha da chathabani hari thaba asi the district administration gi official sing health care worker sing amasung AR gi personal sing yauri driver singam khai paring da leiba phaiko sangkalok amasung alo yon na singba Khul Singda Sathaki Gani Hari report asina hai IGAR South ki matungina refugee sing asigi data collection taunaba operation asi chathabani Manipur na Myanmar ga kilometer 430 ga nipan lom tainana leibagi mathakta haukiba mi tha da Kamjong district ki khul ahumda Myanmar da base tauba insurgent actioners sing na attack chatharambadagi security na akan section thaurang sing lokhalakpani haire Akoda masung mamit pulaga halamba miyo idugi haksang post mortem examination tawre claim tawradrabadi dispose tawragani haukiba ningthau kaba numit ki nungthinda Kangpokpi district ki New Kaithian Mambi PS na konba parengba khunthak ki inter village road IBR dagi sumnatagi meter chama rom damak changsilaga leiba forest area dagi mamit amasung makut pulaga sina phangkiba nupadugi haksang asi executive magistrate ama yauna video coverage tawraga rims ki mirel sangda post mortem examination tawkare hojima palangoy maroi pausing amuk pijari commercial LPG ki mamal lupa sama ga marphum 2.50 jet fuel ki mamal liter da lupa manga hanthagre leiba si oil marketing company OMC singna kilo tarama palumba commercial LPG cylinder ki mamal lupa sama ga marphum 2.50 hanthankre masina leiba sida restaurant caterer amasung apikba business sing tawjariba commercial establishment singda chauna khudong chahalagani haire Venezuela da sikhiba India gi seafarer amagi haksang pirakpada ogal amata yaruktre Venezuela da cardiac arrest na maram moraga chai asigi metha da sikhiba India gi Uttar Pradesh dagi Rakesh Chawan chai kunthra ga humdoi kauba seafarer amagi haksang imung manungi miyo singda khusinarukpada ma ki haksang gi organ amata yaruktre hari thodo asigi matang da Federation of Seafarer Union of India nang mari lainaba singda kumna thijina bataksin kre miyo asigi haksang ngasi Venezuela gi authorities singna autopsy report yaudana khusinar khibani India da pangthokiba post mortem report amada ma ki brain heart amasung lungs yauna internal organ amata yawramdre haina phongdor khibani Pakistan da leba tuition center amagi yumthak kintarakpadagi mahiroi taraga mari sikre Pakistan ki Lahore da leba lanai tuition center amagi yumthak kintarakpadagi mahiroi taraga mari sikre amasung kunna aso apan nangkhre haire demographic change gi panel da ami saga unaduna paudam khre laiba aside illegal immigrants singna demography da hongmala haliba si jengchenaba BJP na lusingba central engana semkiba high level panel committee amana ngasi union home minister ami saga unaduna demography gi ahongmala haliba sing asigi matanda state amsung union territory singda haktheng na satuna first
हेन इन्फॉर्मेशन खोंगटपा अमसुंग स्टेक होल्डर सिंगा उनदुना कुमना तानरगा करी करम थबक थौरम सिंग लखोटपा याबगे हाइबदु होम मिनिस्ट्री दा रिकमेंडेशन ओइना पिनबुदमक पाइखट कदब थबक थौरम सिंग मतंग द मरिक चुमना पाउदमख्रे साउथ अफ्रीका दा कांगलोन कायना संगसिलखेबा मिरमगी मियोय सिंग लेबाक अदु थादोक्तुना सत्कीगदबने हायना मसिंग यामलबा खोंजंग लोय सिंगना तोंगान तोंगानबा सिटी सिंगदा खोंजंग चंगसिनख्रे हौजी सानबगी पाव वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 फ्रांस ने स्वीडन नु पांजल अहुम सिनोदा थोयख्रे अदुगा युम्बु मेक्सिको ना इक्वेडोर थोयदुना राउंड ऑफ 16 संख्रे हेरिकेन याथेंगो पांजल अनि ने इंग्लैंड माई पाख्रे माई पापी मेमोरियल होमियस एफसी एमसु मैरा फुटबॉल माई पाख्रे सानरोय अमदि कोर्सिंग तरामनो उतुना पुनिंग थगटख्रे PRYA खुंद्राक पमना पॉइंट कुननि थोय फंगलगा टीम चैंपियन ओइख्रे सिगलोनेना लोजरे में याम दफिजब ngasi ओइबा मरोय पाउसिंग ख्वाइपना पु अमकना लोसिलपदे राजेन खुमुक्समना मयामबु खुरुमजरी।